Ял хужалығынже ішлегензем техника дуянзан унын хаген пірбайне патшалық саплаштарать. Пакша жемеш пухмаллы, тыштыры шапмалы комбайнзем, трактор тада иты техника, шаксем жень пулужу илме майгильня. Малашне візен хизебе тада да юзеть, шагайдыва Чуваш республикин министрзен кабинетжін ларывынже хускатрыш. Вичи жулгаялла республика ердюлі хедырышныбе ял хушалық техникине дуянсан тұғакланын водырбилік 60% саплаштарма бұшларыш. Хомлаба шремелі хадер илсен пулушуну майрақ парашы. Вылық чырлық тыдаган тада шабығытрах үзендіранба, шырулмебе пақча жемешпе ішлеген херіх билік процентлы теревейлейд. Үзендіранба шештірі жагансем техника дуянсан тұғакланын водырбилік процентне таврыма бұлдарашы. Ял хушалық товарне дузайлегенсем Кошал вишер водордвады техника дуянна. Шыралытвады трактор, чаштыры шабаган вунзагар тада пахча жемеш пугаган улдыгамбайын парк сенче. Программа Чуваш енре онышлы бурнышланать. Шавынбах шыржинче шлегензене малашнеде булышма балырдаща. Тюрев бамалы техника хизебеде усмеле. Саптараган хадерсенчен хой дерлен шүрегеннине, прицеплыне, шурма прицеплыне, тұрылыне дуянсан, абат саладаган хадерлі булзанда тюленен бірбайне каялла давырма булать. Палла хамыр жыржывра туза галараган техникана дуянмалла. Китай халық республикинче хадерленене илсенде дерев бараща. Республика Галарым Валли, Милена Алексеева, Алина Сусметова, Борис Андреев.